Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asiqhubeke nje sithi ukudlala ngebalo zethu lezi zendingiliza sibona ukuthi sizofinyelela phi sizijwayeze nje ukuthi siyivocavoce nje ngebalo zethu zendingiliza ngobani sesifundile ulimi lakhona senza nebonelo ezimbalwa asiqhubeke nje singapheli moya singapheli mandla ukuzenza uma ukuthi ke khona okungacaceli kahle ungaphinda ubuyele nakwamanye amavideo azophinde futhi akuchazele kabanzi ngokuthi kuqonda ukuthini okuthize uyabona leyo into ngaphandle kwalokho nje ubumnandi bodwa lezi ibalo asithi ukubheka ngapha sine triangle engiyivulile la phakathi kwani kwendingiliza yami ngathi sengivulile triangle lakho bese ngifuna ukukhipha iradius ngakho ngibambe lapha phakathi nendawo ichashaza la khona ngakhipha iradius yami ngathi iradius yami ingu2 ngizothi iradius yami ingu2 na ke ngizosebenza kulowo mqondo ukuthi iradius yami ngiqambe ngathi ingu2 okusho ukuthi ke usungaqagela ukuthi uma ukuthi iradius yami ingu2 idiameter yendingiliza yami inguba ngingacaca nje kamnandi ngoba uyazi ukuthi iradius yakhiwa yini yakhiwa uhalf we-diameter ngakho usungacacisa nje usho ukuthi hayi i-diameter ngabe u4 asibona ukuthi bangizivala lesikhala ngizivala isikhala sami sendingiliza lesikhala esingazange size sifake ku-triangle base ngiyabhala laphaya ngithi iwona mbuzo esodlala ngawo ke laphaya nanokuthi ikona okuzosixwayisa ukuthi sisebenza ngani kahle kahle ngithi i-area yalendingiliza yami ilingana nobani no pi 2 squared obani o4 pi ngamanye amazwi singase sibeke kanjalo sizibuze ke sithi ubani area ye triangle uyabona ukuthi kuso lesibalo sami siphiwe ukuthi i-area yendingiliza ingubani ikhishiwe lapha yaphelela yawubani yawu4 pi kodwa ke sabuza ukuthi triangle yona i-area sikhipha kanjani asiqale sizibuke sizikhumbuze indlela yokusebenza noma yokukhipha yona isikhala leso se-triangle sisebenzisana indlela ya Heron uzoyikhumbula ke i-Heron's theory uma ukuthi mhlawumbe uyikhohliwe noma uyazi sisikahle khululeka akhona ama-video angichaza kabanzi ungathi nje ukuyobheka uphenye nje uzuphinda wathola ithi ke kodwa ke sesenza ke njengoba sengiyiphakathi nendawo vele kuyona ithi ke indlela yomthetho phecelezi formula S equal A plus A plus A equal 3 over 2 nalapha yawo A bethu abathathu banjani ba over 2 ngiyagoqa lapha nje base ngithini sengithi 3A over 2 ngiyagoqa okungangiphani okungangipha uA ngivulele isquare root ngibe nobani 3A ngivulele isquare root ngaba no 3A over 2 minus 2A over 2 ngaba no squared ngase no cubed nangala ezansi ke sengiyehla ke sengino 3A over 2 ngibe no A over 2 cubed ngidlulele ngithini ngithi 3A ophethe 4 phezulu 3A ophethe 4 phezulu ngudlulise noma ngweqise noma ngwandise ngoba ngithi 4 ophezulu banjiwe enzansi senginoba sengino 16 okuzongikhiphela ba ngino 3A to the power 4 ezansi ngino 16 wangikhiphela ukuthi uA wami ngukhiphela ngaphandle njengo squared kube yala sazi square root ukuthi siyamkhipha squared ngabe sengiphuma sengino squared owodwa ngaphandle ngisekele njengempendulo yami ngithi ngino A squared square root of 3 enzansi ngibe no 4 ngoba yasazi square root 16 ukuthi sikhipha u4 ngabe sengibamba njengempendulo engiyitholayo yokuqala la engiphumelele nayo kwindingiliza yami ngabe sengihlambisa nje ukuthi u60 degrees bami laba abazongiphani ukuphelela
kwe-triangle yami le. Baze ngiba ukuphelela kwe-triangle yami. Asibone ukuthi siqhubeka noma sidlulela kanjani. Asithi lesikhala lesi asithi sizama usigqamisa la. Sisigqamisa isikhala sethu engifuna ukuthi sike sithi ukusibheka noma sike sithi ukusebenza ngaso. I-arc le ngala. Ngithi ukuvula nenye i-radius ezobamba la. Ukuvula kwami ke enye i-radius yabona ukuthi sekusidalela ithuba enjani. Sekuzivulele enye ini i-triangle esingayikulufa esingasebenza ngayo. Asiboneke ngithi kune angle ngapha. Ngithi 120. Uma ngithi 120 laba balapha phakathi bawu-60 ababili ngikhiphe ne-altitude yami base njengoba ngishilo ngizama ukubeka lapha ngithe u-A mase ngikhiphile ki-altitude yami sengaba u-60 ngapha nangapha okuthathwa lapha ekutheni u-120 wami ngawuthi divided by 2 ngoba phela i-altitude yenze njani inqamlile i-triangle yami yayenza yaba njani yaba mbili. Sibone ukuthi ngapha bangigcizelela le triangle ngithi ngifuna ukusebenza ngayo ngizothola futhi ngizofakani kuyona. Ngano a squared ngidlulele uthi ngiboba ngikhiphela ngaphandle ngivulele nama angle akhona ngapha ngivule ne-altitude yakhona ngapha njengoba inayo. Ngithi imigqa yethu le yefana yini yobisangiselela. Akusekuningi nje ukungisalela. Akusekuningi neze ukungisalele. Sengaqhubeka ngithi ngino r squared wethu r squared nase r squared kade ngino pi 2 squared uguquliwe waba u4 pi kodwa ke asikhulumi kakhulu ngithi ngendaba ye-area yendingiliza sikhuluma ngendaba yani ye-area yani ye-round wethu. Asibone sibe no singathatha u-opposite wakhona. Opposite ethu kusho ukuthi okungale ukubhekene noma okuphambi kokunye makhelwane basithanda sithi a over 2 base sithini enzansi si times ngani nxa sidivide ngani ngehypotenuse yethu. Khumbula ukuthi ihypotenuse yethu yini uloyo mugqa omude kunayo yonke imigqa ekwakheni i-triangle yakho. Yini enye besashodela sino SOH no CAH no 10. Sibona ukuthi usin basithi sin theta njengoba sithe waba no OP wa opposite enzansi sibe no hypotenuse basithi sin wethu ungango 60 degrees lapha phezulu size la esinako la ngezansi kusipha u9 base siba no 2 divided by 2 konke lokho kusipha bani kusipha lapha over 4. Yini enye ishoda ngayo nje ukuthi sifike emaphethelweni ke ngibone asithi ukuvula i-angle la so triangle lethu ngithi 60 bangithi 60 gibe ne-angle ya 90 ngine-angle ya 90 ngine-angle ya 90 no 60 wethu ngaphandle ngithi ngiphiwe bani ngithi ngiphiwe u1 ngaphiwa no half ngaphiwa no bani no square root of 3 over 2. Ngibona ukuthi lokho kongibeka phi asiboneke ngaba no square root of 3
over 2 ngibe no a wethu over 4 lo kade sinawo vele phezulu bikasusana ngifuna ukutimes ngo4 base ngisele lo a ukhululekile manje ngibe no 2 square root of 2 square root of 3 engawugoqa njengani njengempendulo esingabambelela kuyona sithi iyona mpendulo mhlambe esingathi sizigoqa ngayo basithanda futhi singathi asobhala ngala basithanda singathi singazobhala ngala sithi sithi area yethu sithi 2 square root of 3 squared base siphinde sibe ne square root of 3 sehliswe lo ya 4 nanka silethe ngala sibona ukuthi sophunywa ngani singathi 4 times 3 wethu 1 we square root ngale o4 bayasusana ngisale loba u3 ne square root sika 3 uyabona ukuthi noma sesihambe kwagcwala kanje kwisibalo sethu uyabona nje manje kuyagqama kuqhamile nembalabala nje kugcwele akulutho ngoba wena usangabuyele emuva uqala maphansi ukubheka ukuthi sihambe kanjani nesibalo sethu kodwa angithemba ukuthi manje usuthanda ukuyithanda izibalo zazani zendingiliza sengabhala lana ke ngithi 4 pi minus 3 square root of 3 ngoba sengiyazi ukuthi impendulo yami lapha yana u3 square root of 3 ngiphinde ngisekele nje kamnandi kanjalo lana njengempendulo engijulisayo engijabulisa kakhulu.